Uti mabe? Acholi utie? Otie. Acholi utie? Otie. Apoyo tutual. Amero fonyo ke gina chel. Ka wache aru unugamo ni pindoru. Kaman ba? Aru pindoru. Aru pindoru. En pero mo waberi yeni. En pero mo waberi yeni. Nen chalo dak miro ngat ma remo ne liat. Kaman ba? Pero mo wan jo aru waberi yeni. Nen chalo dak miro ngat ma wine chime. Ngat ma bonne. Utela mo kene ni nen chalo pe mwaka. Pero mo jokone be pero mo luone gang. Ita wani ane karoro nwa para mo o. Nyokere wa yin ke go na chipa gam chimi. Ka pero tikin gang mati di luak an para mo biyo ke kireo maliat megani. Chinen chalo kama tela me ya chulu o ye pero ke gan kaman ba. Miro nero manyen. Anya kilo la nyo lenge toni. Tij matiu atiu chalo engineer. Tiu kama Paul. Atika running my private consultancy mono company mamega but bena tiuki parliament me Uganda chalo ngat mamiyo tam committee me natural resources committee ma loyo lokum loje metengom ike kwara chuli aber ka tich me miyo kony ke kwar madit chalo ngat mano loyo lokum lands and natural resources lokum ngom ki jime metengom but kombeti atia miyo kony duana like ker microphone pe winya Kombeti atia miyo kony ike kwar madit chalo ngat maloyo lokum kwet research and documentation mono diere man chala tena chuli ikin tij ma timo atia miyo ne chalo diere ite kwar chuli madit ike kwar amir wacho ni ichuma mega atiki jema Paul mamir watiye kachien mendocho te kwar ma chuli unyume konyo pajo mamegwa chala ru eno wege ke lok mamega baby winyi ni ate lore comme la tela moni unyu ate yato moni tele ba odi pere beni jem mamero wa lok mamme konyelwa duwa dida kaman ba ikin program mamegwa watiki programs ma watamni watiye maromo gena beach be maduong bara beach odi kwako jem ni wen amero wachi ka yini neno kit ma wati ko kere megewa unu neno kit ma lok ma yor kom titi wa kere kaman ba inge hotela pero diere pero git mabiro ki chunyi kaman ba ka ono ni mir na peti me konyo lwak uno ber gere mot kama titiye amere gere ke kona kaman ko era tamo ni kit ma lwak ma megwa tiga deno kere chan tije mokene ma kano la tela matiki chuny mati no konyo lwak ye kombeti ni kin program ma megwa yor kom tiye nama chiel ma pewati logo na logo olu bachao ngo doge kai chero riat kombeti inoni wa mi buk mecho etuo uno yone ko kai chero riat ma migo poti no buk poti ka no buk yal eri go bien kan buk peti o yo riat el center kan peti no buk Okay, pay full edit. el centers mono do bel jal overside mogono ke chero kap mione chi pekino dak tio chao ken mogono ke bela chero ta biet chi pekino dano bare el centers weng me aru north kidon clinics mo ken matie ke tia poko buk ma yin chal la tuo che ngolo che racho e odia peda ke cher ka yenye buk e odite mono gi mono me diere me ne ba konyo lwak ma megwa bare ne na mo ken atige ne ni zone ma megwa chalo ya chuli bu zone chali pajule chali pa yera umiero wabet ki ambulance atek ngori kin plan mamega ma angeo ni ambulance en pemiro bet ma ber mer chal ngo chal umiero bet ka miyo konyi kin gang ma woro chal mobile clinic kaman ba ti dano ba moken mano pete ki ker ma cherwe odia ti ka ambulance obiro ka edini ka ke yubni tien mo biro i area kanyi manyote lokani dano ba biro ngo no services ke kanyi tika time MPs mo mamar lo ake tika time ne Kampala ngoma ge MPs bone time ne gino mo char warongo monyo ne diere me konyo lwa dano petiki mire e one ti an ma fura tire ni ma neno ni anyima pe me roche ni atamo ni ki ma neno ke ratiki mire me konyo lwa ma megwa ka wati yot kom ma megwa wadugi lokom kid me neno be padano chiente miro beri kom dano kaman ko dir mo wakati kere
ti dira dek me na machiel ana bedo ka tiji Western Uganda i district pala dit lo district lo ni chiro ura amero wechu muong mane an ke kunu we wot be to we ka pe kwano to te me wot mapol kaman ba i district me chiro ura ma district pala dit lo ni tigi na chiel mane an chala poga ma ti bot gi ma pe bodwa ka nywa tigi gen magloni boli chup kaman go yen gi tigi gen magloni cooperative and sacco na poga ne getting on cooperative and sacco ma company ni kuwaje kila dit lo betua mala dit lo bera word me PDM why one pomer lo me PDM keliwa chente sacco mamekwa wakwa den ki sacco wa ingeo chile ndi mala dit lo be kuno chente mavup loyo miliona chel makimini kato ni chi competi ana neno mung makuno ibinoni ivile chetal kama eni ni nyoy parish kama an sacco achel mogono tiki chente we billion piera bongwen senda matiri kama ni achel nye sanga kama bere katiji billion ma donc poaro blaming dan ma pol mon mer kuya pin metera gin mago timo kuno e kar mago donyi gamente dan chero honorable eli karwanga gi ujwar wadano ko do ki mini poro mi cher ka fu gu pogo por pak ne leki mburo ka peki ka gi mi e ka bit pe tiu kere ki jwar mo gin ma MP zo bere katimne ngo chero wora an pa wacha bena jwar dan ba an wachi dan mu ding neno bere ke bot jomorie kaman ba ana be tote mi neno ni ichake chabet manyien nyo idwe manyien to idwe ma bongwen okay abi chaka word i group weng me boli chup uti wenye ne abi wore group weng me ngo plan watie ni ngo wa lock boli chupo to cooperatives and sacco tien lokeni gen moti timene chalo kero chente we group met kaman ba eto no wati meto kero neo cooperative ki leba churi kani awajo bero company palo tedero iromo gamo loan ki company oni iromo signing agreement ki investor mo metimo gimo maybe supplying keri cham kaman ba kawo tiki cooperative tie minister ma president Museveni chi malo cooperative konen ko tie minister oluma ki chi malo ngo cooperative and sacco akupe kere wachani taka choyo cooperative erbe mi support me konya erbe biuru kakany ene ko ka launching cooperative oni plan watie me choyo cooperative ali ba chel kimia bi daga mir ne umak chia kunyo we amir ngo umak chia man wati luwen ilokom lonyo kaman ba tie kompeti kupe mamega ma kupe ki dan ma loyo operation wealth creation General Salim Saleh wachini government ti plan may do ko gen magloni cooperative bank lu dire ma yambe ni ngeo cooperative bank logo ke mer do ko neo an pa met jomeru bedlet kunyo we ko yubne o chan kere beti bank tika bino in mwakatiel nyoario tie entity pagamento magloni microfinance support center matika miuchente ki cooperative kompeti wabere kupeke RCC marua job matwa mabere tika preaching and message me socio economic transformation mpeke loga but in practice kompeti group ma cooperative magilo magite chuk marua guno cheta keyboard microfinance support center donga tem tika teach chi dana mati ready e boli chuk an be wore boli chuk wen an koma ka ngaya luwa be woro ka ngaya lu dir karatie kaman ba wat eniki maro tinga marie kaman ba abi tote menero ni i parisha chera all wachoyo group rio ni minimum requirement ni dana mero be piara de boli chuk dana be karo wenko mona yegena mero watie now dana be ka ko ni wan furufu eto chuke peniao dan kaman ko an uno kompeta tiki chuk eto pa mero kelo chuk ma un po yope America ke chone cooperative maka o sign agreement ki moro monyo arab mo an rwada ki muni mapol i platform ma de kereni chalo investors magi bino ho wa mero wilo gol o mero ko wilo o mero furu tiang o mero furu ta mapol mama na en ticha den tabiet mukaro pene kamen agi ya kwang di furu ta matek anu de tama gi oni dana cholo gi furu ta not until no investor ma mero keto factory ma yopota ya kwang tineno now arwate ki investors mogoma wegiro bien kan ka wilo cham ki bot no mero ka yubu no mero ko bet chalmo registered entity magamete ngeo gembe pego be sign agreement ki yin kini neno we gen mero dan mango gamente ngeo gamente pe ngeo boli chop ngeo mero tikin kan dan were ke chenta er pege ngeo wite chiet
gin ma gamete ngete chek e cooperative an sako so lok me fu ki dir manyen me fu mo miro kate kere ene ni chuk me fu mer ngo kinong kaman ba doge jeme ma wa cha ko furne ni before wa cha ko furne make manoka kero jone kan kunyo ba abi woro ke gi kan te ni ma ka gi wona ni cooperative opin miro ko opin win lo ine no ma te ko be ke production officer me pade wa ke fo lwa aye me ke to chete na me fo nyongo dwa ni ang mabe amero wo chugi momo chuya ene ni tije mu kere ya chuli kan ma wati kere ma chuke tie eto no kara mir dan wong dugola nyim no chuke bego et runge ngo tebe ki nyim lu mon pa chuli duong Uganda ni an babana kar ma ti senior 6 vacation ber ka konye ke wilo nyim kit gum kaman go kilo mi nyim no chera para be ya ko beriti adi unge ngo mo time dana mu neno ni nyim ma chuli charo ni chuke ti mabe lo mo wak charo nyan nyim pa chuli ki wili kan chera rubu ki koyo wa wilo bo charo neno wa chuli ngo nyim gi pebe kombeti arwate ki muni mo aki London adok arwate ke gi abe dok ching chabiet Kampala abe dok arwate ke gi ching barza ma before go dok wako gimero wilo wa bo chole ni wa bo chole gimero wilo ne gimero wilo wa porkon gimero wilo wa baro chitien loke ni wan tera choli umero wa bet kidano ma yabo ngo wangwa amero dok lok bot buru ma megwa buru wa wano duong ikin loa kaman ba buru ma megwa ana te neno ni pego mo wakare ki ye chela chuli ma wabe lueny ba wa no kar jo ken po no kar me kwan kaman ba eto diero mo ken tie diero me tugu dilu tie jo ken dige diero me we maru ba mi chelo mot ate neno ni mirwa yilu te kwa mirwa yilu ngo diero egoni chi agenu neno program mo wakero jo twale me chago tugu dilu kaman go alego ni ka utiki diero ka ke luo kar me bien obien ko be wa yabo do football academy me kwanye no tien me terne Kampala jo matiki diero mabe ke tergi wa ma coach ni no cha obien ya chuli bukan ma lego ni atike bien no tien mo ke no akingo kila tana kan me chero kunu chi kin ma cha watika diwa kere amer wacho ni kin mana don kere ana don chal ngan mamar te gwar pa chuli eno wer cha mo neno gibera nyono bola an bena nyono la bala e kede bede de do ari ma pa nyono eta nyono bena chi amero wacho ni neno na tieni mero yiru te kwar pa choli da ko bitute me wot ki urode egini ba be gi kanye ken abi wor ka mo kene tam ma peje mo tim miune ni wo bitiu kede an la ten ma mero wunyi lok ma botu la tela petele kene kaman ba ka o nena win o mina tam po luo ogona chim po luo rwate keda angeo ni chawa ne tika chiar matek do ko tika yelowa je mo kene ni way mede ki nywa ko tamiye man furu beru tin mer ni na ma chen me o kan kere beru beru wor ka mo kene ameru wachuni ka mo kene mo beru ka wor ye ni wen chwak ti madit ke chiara nga gora chwak ti madit bini ya ta chwak ti madit digi no wati la pool chwak ti madit ameru wachuni ka o kero gene koma ubino la tela ma oromo chi mo wai la tela ma bonne dok la tela maramo wunyi lokku pikar madong chawati diwa atawana git la kan wa wek lok du tel mo kene bot rori wa go la yirwa agioni wang o ni bimete kaman ba o mer ne ki bok lok man ne ma yopo te kwar pa choli were wati kere me moko wat ya bero yom maneno o mege na mago piem ikui ber ka moko wat mo na yekit mate kwar mer mete kere roda ye ale ke ya ni tin yo pe obero mo roji pien bichawa man ni mara chen we mete po bitum yo pe ni po gi taman ba kit ma ke kwar ba de yo mo diti wan be kan mi ro mete ke yo po yo cha alego ni unge ni ma kwa te kwar ma choli ya bero yom tien da ni no group ma pol yo ko kan amer wacho ni gien matin na ka choli ene yene po ati marte kwaro ma yelegwa gimo wachamo chalo nyigien we ma wawero kid ma waruka kere wakwanyo group ma aki yugo kan wachiero ke gi Kampala wachiero watu Kampala wachiero tu Entebbe yen ngeo ngo time neno gi ulakeo kid ma bilobo tikere manyuri miel te kwaro nyotij mete kwaro ni keli wadeo menongo chiente kaman ba do group ma wakwanyo gini
antina no groups ti angwen kan group achel abe minigi support pina an ti manifesto mamega ni mira coin ile te kwar me achuli kaman ba pekir majuini man pe politics majuini so group magutu kanyi wen pedo wa konye group memo Europa keken group achel abe minigi alif mi achel me yapo tek gicha mamegi so we ajika kan neno mukene we biru wa mete kinywa kotam ana foi wuri twaro ba gogo Ofoi tetwal Adit engineer Olenge. Lenge kiri Latanya ya churi long wan ruere chana pa bil logo obi miyo la ke ken bola tinwu la tenwa winyo otiga winyo wae obi miyo la wa chiri wa wundu yo amaro chiri miyo la wa chiri ni kina rajo chero chero winyo ba beo dugu chu dugu kimamba endo wa chako en la tenwa toni uno yai kanne eno no kanne ko no ka ne pio romo kinde bina tie nyimdu tu pepero matika di ru no na raja dida ma waktika kor kwe petika nen adaru bawa tiwa yina gora boga ma wachungi gangi itika mienwa kumbeti pi ma nok ma lode yena tinni ma yiri ngeo uyugule ene ya uyugule konyo wa kilwen mapul wa ngayo mapul piman wandong amini ubora ene ni kia yo weng pa jongi kiri pa jo ajuli weng ni wutima bichakone dili maja mindi arua chele bibir mabe gin marayo chero chero petit plan me watch watil anara yam piano pia ya winyu dog biti me dong biti me pa yenge ko Atawa keluar mati tiwi tiaro. Ini mana ne air road ne paina. Kenying keluar ne upat John. Atamo ini ne ujane. Kai dia si bigero bi makwo. Atamo bi mu poro. Siapa ngi bi mu poro ibi ba uyot. Pe ban chewa ni bi mu kwaro madong ibi ka ni bi mo ka to ko ya ka no nyege. Eno me wa nyege dongen ba. Atamo kwaro kera yera kidong cha wa ubiru rai. Aya amira wa chuma chigu ni pongwa ka la tiene era yewon. Weuti mabe weunong na tela ma yinu dano ko. Mira wa neno wa ka dano. Kikit pa dano majore. Chi o mira wati ki dano majore. Kidong wan wo. Chek be ono ko yeno wa ni me bieto ku. Ento kit ma wa neno shanti chingwa wa na children. Wa kat ni o mira wa loge. Pen nu tiki dane ma duong ma wane wa dogi mi wa bi mi na yo sing la tiene ni karo ba ne ano ne achuli mi ko kara la chini ya matin wa bi mi utali chini kalwani mi ko chawot kwere mi o ka koro ka kunni gen lui bi ma do ngiri gen ko ni ti ma gi maro lok ne ki ti gi siente achuli pa wa tu bi siente wa chuelo kwere ye Atamo yo pera winyo ngwa mala tiene tika loko ne. Kino ngapi dua ko tambore mana nok ni timbe rap dokot ke. Pa juli weng. Sapkan ti madon dong kamadan ni madong kiti ye wekingi. Chi ya ngeu ni di mo ma bili pere. Watemo kong ni miro wot piri ka sien. Atamo lo kama pulpe. Ara po won
ma un ma chalo un lu ka ma wan wa lewo ben ma ne rot ma dit ma cha o ti chon ki rot mo ma lewo di pe an pa na dit ki la ka ni ma palare pa na ma ne be la ko ki le ka wi te ma ta na Manapa, o yugule ene ni maneno no mira tito history ni